Ndabasuhuje nanone aha turi mu karere ka Bugesera mu murenge wa Mayange. Iyi ni karitsiye nziza ituwe, karitsiye yitwa Kamugenzi. Ni ahantu hatuwe, inzu ngizi murazibona, hari ndetse n'imihanda myiza ikoze, imihanda nyabagendwa isanzwe ikora, apana kuvuga ngo ni ya mihanda y'imiharurano cyangwa se mwa bateye imiyenzi ishinze gusa burya imodoka itacamo, atari za zindi z'amakamyo gusa zitwara ibikoresho, ahubwo n'imodoka ntoya zimwe zigezweho zahaca. Umuhanda ni nguyu murabibona, karitsiye ni nziza, aha hitwa mu Gakamba cyangwa Kamugenzi, ni Mayange mu karere ka Bugesera. Iriya nyubako mubona imbere hariya ni urusengero rwa ADEPR cyangwa Pantekote. Aya nayo yose ni amazu y'abaturanyi nk'uko mubibona. Iyi nayo mubona hano ni inzu, aha ni urugo rw'umuturage utuye. Karitsiye mubona, iyi ni ipoto y'amashanyarazi, hari umuhanda ukata umanuka hariya ku rusengero. Uyu nawo ni umuhanda turimo ukomeza utambika hirya. Iya ni ipoto y'amashanyarazi, hano umuhanda hepfo hari, ni ahantu hatuwe murahabona. Iyi nayo ni inzu y'umuturage baroroye murahabona, ariko kandi haranatuwe. Umuhanda ni uyu nguyu rero, izi ni inzu z'abaturanyi. Ikibanza ngiye kubereka ni iki, bitera uruzitiro mubona hano kuri uyu muhanda turiho. Aha harimo insina, niho ikibanza kiri gikora kuri uyu muhanda nk'uko mubibona direct. Ikibanza gifite ubuso metero kare 300. Ni ukuvuga ngo ikibanza imbibi zacyo zihereye aha, uruhande hano rugabanya iyi nzu mubona ihinguka hano kuko izi nsina muzibona hano, uhereye aha ugaruka hano hino ujya hano kuri iyo nsina metero 10 zaha kuno hano ku muhanda, hanyuma ukongera ukamanuka uvuye hano kuri uyu muhanda ukomeza umanuka ugeramo hepfo muri zino nsina ni metero 30. Ikibanza cyacu gifite ubuso metero kare 300, uruhande rumwe ni 10, urundi ruhande ni metero 30. Kuko ari ikibanza rero cyiza cyujuje mezire, kiri ku muhanda ahantu heza nk'uko mubibona, kandi ahantu hatuye. Inzu ngizi murazibona, umuhanda nguyu, amashanyarazi ngaya hano, ipoto rwose ubona ko ari hano. Bivuga ngo umuriro ni munange, amashanyarazi ni munange, umutekano ni munange. Ibikorwa remezo birahari, insengero, amashuri hano hepfo gatoya, isuku n'iruguru hano gatoya Mayange nk'uko nabivuze. Ugera hano Mayange ugera hano ni hafi, ntabwo ushobora kugenda n'amaguru n'iminota 20, igare ukahagenda n'amafaranga 400, moto ukategesha amafaranga 700. Ubundi ukabwiza ku kino kibanza cyiza uyiguriye amafaranga yawe makeya. Ubuso ni 300, ahantu heza, amafaranga ni miliyoni 7 zonyine, ukaba iki kibanza uracyegukanye.